family. How are we doing? Praise the Lord for another opportunity to be in the house this morning. Amen. We are looking very sad this morning. Did something happen? Is God good? Is God good? All the time. Praise the Lord. Hebrews chapter 13 verse 15 says, therefore by him let us continually offer the sacrifice of
whātasi o mātou loto le atua. Sa ili atu ai oe malawa fioanga le atua. Whālata lata atu I ate oe manuo e lata lata mai le atua. Ta maua mātou wamai atu le atua I le tele o whailonga le atua. Mātou te iloa ai ta maua matua lata lata lava lauto e fio mai le atua. Ara mātou ta talo I le nei tae au le atua. Wa mātou o mai ma le whātua tua tele I ate oe. Wa mātou loto tele pe e whailo ngā luenga le atua. O alava puapua ngā ma whawhita auli le atua. O alava meo lo tula I mai le nei vai tau e le sui ai le atua. Le mātou whamoe moenga e le sui ai foi le atua. Le mātou whātua tua e le sui ai foi tama. Le mātou vi inga e tu atu I ate oe le atua. Ai mātou whape atu nei tae au whawhetai le atua. Whawhetai mea lava e whaia mo I mātou le atua. O le upumoni lava le ai se mea tasi e mātitiva I mātou a wāua lava matutoe le atua. Lau foa I mo I mātou le atua. E le ngata I lau foa I o lau pui puinga ma lau tau singa manuia I mātou. I le aso ma le aso le atua mātou te whapea atua I nei tae au. Whawhetai le atua. Whawhetai au whamanuianga ua tele ma whaunai. Whawhetai le atua wai te le Tulafoina I mātou. Mātou langona pea lau whātasi mai. Whawhetai a nganga pa ia ua whailawa oe mafsosani sili. Moi mātou I le nei vai tau le atua. Awalu pumoni lava le atua I leo le fita fita leo le malosi. Ai wha moe pea I le taita inga lau a nganga pa ia. Awao lau a nganga lava mātou te whaia I mea uma le atua. Mātou te talo le atua nei tae au le ifonga lau whanau le atua. Whamal mole tama I e whamangalo mai ai mātou. Sila fia le atua le tau mawhainga I le atua toa. Le tau mawhainga le atua e whai mawha le tonu le atua le mātou te talo le nei tae au. Ue sila fia le atua o mātou se o mātou angasala. Mātou te whamau lalo atu I te oe mawhapeane alofa mai le atua. Alofa mai tama I a whamama ma whamangalo le atua I o mātou angasala uma. Ai meisi o mātou loto le atua mea mātou te mawhau iai tama. Wa mātou te talo le nei te tae au le atua I a fufulu mai tama. I a whamama ina o mātou tangata I a tafi e sea le atua. I a winga tuai le, a mio tuai le atua. A I a whafo ina o mātou loto le atua. Ina I a mātou tāpua I atu I a te oe I le anganga ma le whamaoni le atua. Mātou te talo le atua le nei tae au. Aua lava nei tulafo ina I mātou. Aua lava nei avese ina le mano lo nganga pa ia le tua. So se taimi e poto ai lo whanau le tua le mātou te talo I o ngā tutonu le mu pea oe Jesu Keriso. I atangia pea lo mamalu I a mātou langona ina pea oe le menei le tua. Talo ai le tua I efso sani mai le tua. Au mātou iei le nei aso le tua e tofu sia I mātou mamana onga ese. Ai tamai le ai lava se me whapapole I nai o mātou loto. Au awa mātou I loa ma le mauti noa le atua. Ai lei tuina atua mātou mana onga wa leva o ne e silofia le atua. Tau lava o le mātou whātua tua I ate oe. O oe lava e pule au e te silofia. Mea uma mātou te mana o mia le atua. O le mātou te talo le atua I a whamanuia mai. Whamanuia mai ai mātou whawheloa I le tua. So o se mana onga tama I a whawheloa I a lawa fio. So se tasi fo I le tua mana o mia lo pai atu le whamalo longa I le nei tae au. Mātou te talo I le swafo Jesu Keriso. I a pai ane pai ifo le tua. I a maua le whamalo longa le tino ai sili ai le anganga le tua. Whamanuia mai ai mātou whaopopo le mano si fo le tua. Ai mei se fo yo mātou ta mamati nā mātutua le tua. I a whafuolo ina pel soifua. Maua pele ola ma le malosi mai lawa pio. Mātou te ngālu lue whātasi le tua. A wale whātino ina o lau walau pa ia. Au mātou iai le nei soifua. Nganga le leifo I tupulanga talavou le tua. Whamanuia yo mātou whanawiti le tua. Anga le leile nei foi vai taua o onga tama fo ai le poto le atamai ma le whautau tanga mai le langi le tua. Le ngata I lea tama I a lato ino I meo le nei lano langi. A ia matua nau atu I ate oe tama I a whātupu te le ino lato whātua tua tama.
Ina ia whamalo si e matu maupea ia te o le mātou tatalo le atua. Ofoina atu mātou whanau ia te oe o le tatalo le atua. Ia whaungaina o lātou tangata le atua. Whaungaina lātou le alawa lau walau pa ia o le alawa lau whasino manga i o lātou o langa le atuae. Ia whamanino mawhailo atu ia i lātou e alai moi mitinga mawhaalinga le atua. Whamanuia i o mātou whanau. I lātou luma nai fo i le atua, anga le lei oe le atua. Talo foi mo se uso foi wa tau whawai vai le nei tai au. O mātou ta talo le atua ia whamalo sia lona ia tangata le atua. Ia whamausali lona whatua tua ia te oe tama. Awa o oe lava lo mātou whamoemoenga le atua. Whamanuia launu lotu se tasi foi o lo asiasi mai le atua. O le mātou ta talo foi moi lātou uma o lo whaina mafuta mai lunga le ea le atua. Wa mātou tali tonuina le atua e le aise mea e le mawhaina ho o atuai. Ia o whamanuia ngol mātou ta talo nane te atai au le atua. Whamanuia iso se tasi le atua. Anga le lei oe tamai le mātou maftanga nei tai au. Staimi voi mātou sauni e whalongo longo i la upu le atua o le mātou ta talo. I alu ma le mana la upu le atua. Whau le whalongo lau whanau le atua. Avea mātou ni tangata wa sauni le atua. Le ngata e sauni ai tumu le whatua tua tama. A mātou whalongo longo. Ia mātou ana fo i mausius tai pe ona e whina ngalo i ai le atua. Whamanuia mai oe le savalinga lau whanau nei vai tau le atua. Anga lei oe lau whanau ia mātou whamaoni mea umatama. Ia mātou whamalolosi awa nei mātou vai ai le atua. Awa nei solomuli ai tama. A ia mātou mataala pea tama. Awa leo moel fili. A le tatalo le nei tae au le atua. Ia mātou fina upe le tatalo. Ono sai puapuanga. Ma ia mātou oli le whamoe le atua. Whamalosi le tasi le atua. Mātou vavai atu le aso e te toia fio mai ai tama. Le lei lava le toia fio mai o laua fio lo mātou nau pea ma ngā lulue pea le atua. Pe one e walau i nei mātou. Whamanuia oe i mātou tangata nei aso le atua. Tu mau atu ia te oe le vi inga tama. Mana tu ai foi nei malo le atua. Ma ona pulenga te tasi tama ia whamanuia le atua. Tai tai foi o nei malo le atua. Pule nu umako vana ma tai tai lava le atua. Ia whamanuia ia i lātou. Lātou ngā ruenga ma lātou whaiwa le atua. Ia lātou whamaoni ai tama. Whamanuia le atua lau e kale sia i le nei aso. Lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga le atua le tatalo nei tai au. Ia tele ia tele ni anganga e manu malo ina mo oe le atua. Ma ia whamalo sia le atua. Ia le aupa ia nei tai au. Ina ia mātou whamalo si pēr le ngā ruenga we walau ina i mātou. Mātou talo le nei tai au le atua. Whamanuia mai oe le mātou maftanga. Nei mea uma wa mātou ole mbala awatu le swafa sili o Yesu Keriso. And everybody say, God is good, church. And all the time. Ali tato alan mai lalo manaya tu atu le ti me usu mai tato pese. Don't sit, let's stand. And manaya tato savat vali face tato fellowship in nei tayao. Let's leave our seats, let's walk around and let's just have a little bit of time of fellowship. Greet each other in the name of Jesus.